Kamorang tenai social meeting ne ke step kala pendekam kum ne harum ki nong snong baro pidai bandeng ya ki mas lada pilai ha ki jaga bapun priu kum has station lame pilai ban tin ha ki dukan dei ban penjengai iwe hadian iwe adalah bapen kenya kane online kuna jadi kesaktian dan dekat upah. Sing nuhat itu sebagai ikan support sampai menyebut lang karban keran mengenai. Sabah kejutip na kabenta kibahpo panpusnan Jakarta. Kejing sisa sepang kejing pang COVID-19 berkadawai COVID-19. Kejing pang coronavirus ne COVID-19 kadai kejing pang kabaya biat bat kabala penlong da uknyang jipang ubati ong u SARS CoV COVID-2 tidak kecil. Jingkit net derhorisyang Jenjar ring bat penjara mesin jingkat kemen kumno kane ke jimpang kepencaksian ke jimpang COVID-19 kesaksian limbang kisumbu sintur hamtam hakapor ba ubriu ubran jelho sendria nadia pasar wa banyo ya kane ke jimpang lada mikta ya ki smart mode bat sintur hadin bangi lakta ikhtiar kita Sibala bandon ini usnyang jimpang klamda patkuit bahaya ya kisi kejinglong tiba daybiang hakaban yada na COVID-19 salat sababha hakaban yada na COVID-19 kalong bansia na uni usnyang kilat yada kibapongsan na kabanta kakot kasyati kibabun balang penjengan yalade kumbang drifut AA na kiway pat hamtam ha si jaka pada pat kut bahaya si jumki dapat bat sabon lani digital kebanyakan karena yang baru kut digital maka juga sebenarnya saya sesuai dengan keadaan maka juru itu dikut Jaya terdapat juga kumlaong ke ngayen por kebenengkong ngasuban ai kublei ya inong yang kunjuru ya ikong isya gliadon lang hagan por ibalah ban pensai ya kini dijingpang kobet kat kendai bat balapan sengau kat di rupam lane kibangi de ban yai lembau ni penyang jingpang kunjuru ya di metar FS marbiang ibarat pencai negara puak. Kunjuru di pajak baru hakikin sisa ni menti bagi pajak kini don don kono kencing kuapan bujung kali laga mentai kini ki mat di balayo pan pentuler yasya tau subah dalam don ngin yayan no sya